I eto ga, bio ovo jedan lep push-up i mace trening. Ja volim nazive na engleskom, pa ovaj trening nazivam push-up routine and mace play. Nekako mi bolje zvuči nego na srpskom. Dakle, vidjeli ste neke neobične varijante sklekova koje možda do sad niste viđali. Ohrabrujem vas da ih probate. Na girijama ih radimo iz razloga koje sam malo pre naveo, a to je da je mnogo manji stres na ručne zglobove u odnosu na to ako ruke držimo na patosu. A druga stvar je što možemo dublje da se spustimo, odnosno da više rastegnemo mišiće i da imamo samim tim bolje efekte treninga, odnosno tih sklekova koje radimo. A mace bell je jedan jedinstven rekvizit, jako dobar, vredi utrošiti vreme, naučiti tehniku izvođenja određenih vežbi sa maceom, jer su benefiti nevjerovatni. Pokretljivost ramenog pojasa i torakalnog dela kičme i cijela ta neka ritmična vežba u koju vas mace ubacuje jako dobra i deluje nekako umirujući na nervni sistem, tako da ja već skoro godinu dana treniram s ovim rekvizitom i imam samo reči hvale. Jako dobra stvar, tako da vredi vežbati, vredi probati. Ukoliko vas zanimaju ovakve vežbe, ovakve varijante, prijavite se na moj kanal, lajkujte ovaj video i bit će još ovakvih sadržaja u budućnosti. Rešio sam konačno, obećavam, da se posvetim ovom YouTube kanalu. To odlažem već nekoliko godina, iako mi je bila želja, ali sad je došlo vreme za to, tako da osjećam da ćemo napraviti nešto dobro što se ovoga tiče. Cilj mi je da vas edukujem, da vam pokažem neke nove stvari i to je to. Hvala na pažnji i vidimo se. Prva varijanta sklekova koju radim su takozvani sklekovi sa istezanjem. Kao što vidite, radim sklek, spuštam se što dublje dole, podižem gore i onda izbacujem jednu nogu pored girije, istežem fleksor kuka i kvadriceps na nozi koja ostaje pozadi, koja je okružena, zadržim tu 2-3 sekunde i onda se vraćam ponovo u sklek. Trudim se da kad se istežem, opustim telo, izdišem u tom trenutku da bi se mišići opustili, da bi to istezanje imalo efekta. Zadržim nekoliko sekundi, istegnem lepo i onda vraćam nazad u sklek. Radim 10 ponavljanja i onda idem na jednu seriju mace-a. Sve varijante sklekova koje budem radio, radit ću po 2 serije, a u pauzi između radim jednu varijantu mace swingova. Sljedeća varijanta skleka koju radim je takozvani yoga push-up. Znači, posle jednog dubokog skleka podižem kukove gore, spuštam pete ka patosu, kolena mi ostaju opružena, zadržim par sekundi i onda se vraćam u sklek. Treća varijanta skleka bit će takozvani lizard push-up. Kod svih ovih varijanti trudim se da idem što dublje, da rastegnem grudi i da izvučem maksimum iz svake vežbe.
Sljedeću varijantu skleka koju radim ja nazivam squat push-up. Dakle, nakon dubokog skleka ulazim u ovaj horizontalni squat, pa se vraćam ponovno u sklek. Pri čučnju držim kolena što bliže patosu i kukovima probam da sednem na pet. Sljedeća varijanta skleka je jedna od mojih omiljenih varijanti. Predstavlja kombinaciju prethodne dvije varijante koju smo radili, yoga push-up i ovaj squat push-up. I ova varijanta obuhvata sve ono što sam malo pre napomenuo, benefite dubokih sklekova i pokretljivost, odnosno mobilnost cijelog tela. Sljedeća varijanta skleka koju ćemo raditi je takozvani pike push-up. Kao što vidite, skinuo sam prsluk jer ću biti u malo nezgodnoj poziciji i prsluk bi mi padao na glavu. Tako da namještamo se na sljedeći način. Ostavljamo noge što bliže girijama možemo, to zavisi od individualne fleksibilnosti listova i zadnje lože, tako da prilagodite stav svojim mogućnostima. I iz ove pozicije idemo čelom ka patosu između girije. Spuštamo se lagano i kontrolisano. Ovo je sjajna varijanta koja jako dobro aktivira ramena i triceps naročito. Pored toga što zahtjeva pokretljivost cijelog zadnjeg lanca. Dolazimo polako do kraja današnjeg treninga. Ostala nam je još jedna varijanta skleka i još jedna mace varijanta. Ovu varijantu skleka ja nazivam triangle push-up, zato što se nalazimo u poziciji koja je slična trouglu. Ovo je možda i najlakša varijanta od svih, ja je radim na kraju treninga uvek. Početna pozicija je u raskoraku. Dolazimo u ovu poziciju, istežemo zadnju ložu i onda iz istezanja ulazimo u sklek. Zatim idemo ponovo u istezanje. Ista pravila važe kao i za prethodne vežbe, zadržimo 5-6 sekundi, istegnemo lepo i onda se spuštamo duboko u sklek.